Forest arlo ki do ana son amung ke lang chari je phan lapen aron re pen ki pon kang hua son do an kinep dun je phan si forest sai kamalon ki do sai phu sai phia to ma phana bangke achi klojon wang karbeng long tomas council lapen Assam sarkar tumpen bainong pipon bomlo bonta silonijan north eastern forest range tuma bangke aronalu mate tipi chalana weapon stami deep sai kiamen ki andamlote aronalu dono na venon kalikalang hormule pon stami atraga bangke khangduna hilo Lasonsi North Eastern Silonijan Forest Range angkang number Bogamatialong Arlong kilok David Pangchok kiboy ke pangsong tang Arlong kilok Deep Saikia agari thangarona lo mate tipi chalan avi pin pensi David Pangcho amen enpen arniwang Arlong kilok ke pon kanghu forest atum thekdun long lok aphita langdun prongsi papon long bomlo Bangso Bogamatialong pen mining order tipi chalan thangnat avi pin pensi Deep Saikia bangke chimit me pin pensi halapu aharlong bangke ke pon chonghu bomlo bangso puthak pherang kia butung atung ka humri damahut aronalo ke do kawe aputhak karju damahut bangke Deep Saikia ke thandunji kalise gari alo chiludam joisi kaju টিভি চালান তো কত দাদা কত টিভি চালাবো না 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 নো আপনি কত বলে কেন বসতে বলি দাদা আপনি টিভি চালান তো কত শুনে এই চুবা নাই পাথর সল করে আছে নাকি ওই পাথর সল করে আছে নাকি halapu Deep Saikia arlong kilok kang hupon agari humni a driver atumpen nangke pachini don ke labangso arlong ke Arunachal Pradesh ke ponji la Silonijan check gate alongta Deep Saikia pu amenle ke thanote ke damlong lupusi pherang ke thingnu ningje napili kala forest gate along ke mana sonlo omuk sokia puno angke pan lana kagos lang tetik he lang tetik kagos lang po angke laton tepi na phe cinggi cici ni itu tor sangau ting mati lana di sokia berarti di sokia pula tap panam bas lana long ma ko na bang forest gate halapu forest check gate along ke ton ke lang vek forest asai photuma bangke lapu an arlong ke lok ke pon hangjo hanghai aphisitami kilang dunji aronalo kilang dunji kalisi chini donde pusi ningje ponthurong nang limen son la ha nang limen son la renfro de dag in charge ko mala tok bi sama amen son la dir tok bi te la so dag wang we ma duty ji wang we ma do no helang ta people say dam di la kalau fish dambo de non la puna arlong gari chalan pinin duma be tipi chalan duma kolang maklang tha tipi gari dam tai loke ta ala tipi chalana kagos maklang tha kagos dani tuno gede ko depo kona office lo do office dak si do potente la tompu ka dak gelong si do potente do si tani tungi chini unde de te non ke nan tung ke pilo cingki don te la chingki don de lo thang dani tungi te pilon te dak sangrem ken te ha bipon te dak sangrem ken te sangrem lo la nombor nang tekang lo nombor la sona gari koma gari lo laga la pangchu dewi thangcho gari ante la jitu la so gari na lo damika mana tong time ni chini unde din ke nan chom forest asai photuma phan check gate along ke pahon ke ajara son le ponsitami ke pachini donde pinjia phansi ke pahon ma acheklo jonwang abainong ki pipon ke gate along ame ke pajang dam chot aphan ma halapu forest gate in charge Dear Chu Tok Bisitami Lapuan Arlong Kilok ke pon ki roy pon hangjo hang hayapita kachini donde chekrong de chokli malo avi pin pen Deep Saikia Arlong kanghu ke pon lok apita Silonijan North Eastern Range ACF Pronopteron kilang dunding ke kopini kacherap dun ke dokko ajok tong kilang dunding ma puta mathadam nimian pin tipi chalan avi pin pen Deep Saikia Arlong Kilok kanghu re ke Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hanglapen Forest Board Chairman Sarthi Kramsa tumahin pen kilang dun kinang sot Koilamati pen Samson Inti Karbiang Long Live